Gukinyiria riu namba ya miiri iria irikitie kurutwo iria-ini ria Victoria kaunti-ini ya Homabay irugameire andu mugwanja thutha wa Mihang'o iyo gutwarithio na mbere thiku ya keri. Ni thutha wa miiri ya andu angi atano kwonekana miaraho ya umuthi aria marahofanirio ni mutino uria uraumanire na gataru gutoberera iria-ini riri muthenya wa ira, na andu 8 marahonokio na kuhanyukio thibitari-ini guku na wangieri makirutwo makuite. Gataru kau kerikanite gutoberera uriku-ini wa mita 400 kumana na uritu mukiru uria karakuite na gucungiriria mutino ucio kuhanika, ona gutuika namba ya aria marakuitwo ndiramenyeka. Nduru huko chini ni kama boti imetazama, tukatoka tukaenda kurescue. Ile tumesaidia 8, 2 wameaga. Ategia thamaki nehitukiri niyo maretikire kuona niyo marari hakuhi. Chifu wa tauni ya Homabay Joshua Ochogo akiruta mukana kuri atwarithia a tutaru gukua namba iria yagiriire niguo kurigiriria mitino. Wote ambao wana mitumbi wahakikishe kwamba watu wanavaa life jackets na wahakikishe kwamba mitumbi haijajaa kushinda kiasi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.